Amakuru y'ingenzi kuri Tupac mu buryo buziguye. Direct facts. Yari afite inkomoko mu muryango w'abirabura baharanira uburenganzira bwa muntu. Nyina Afeni Shakur yari umwe mu bagize ishyaka rya Black Panther Party. Yatangiye kwamamara mu mwaka w'1990. Alubumu ye ya mbere yitwa Tupac Lips Now mu 1991, irimo indirimbo nka Brenda's Got a Babe yavugaga ku buzima bw'abakobwa baterwa inda bakiri bato. Izindi alubumu z'ingenzi Me Against the World, All Eyes on Me, The Don't Kill Illuminati, The 7 Day Theory yasohotse nyuma y'urupfu rwe yitwaga Machiavelli. Izindi album z'ingenzi Me Against the World, All Eyes on Me, The Don't Kill Illuminati, The 7 Day Theory yasohotse nyuma y'urupfu rwe yitwaga Machiavelli. Tupac yari azwiho kugira imyitwarire idasanzwe. Yagiye agirana ibibazo n'abahanzi bagenzi be nka The Notorious B.I.G. ndetse n'ubutegetsi. Yakunzwe no kunengwa bitewe n'indirimbo ze zikubiyemo amagambo akomeye n'ibitekerezo biremereye. Yarashwe ku wa 7 Nzeri 1996 i Las Vegas, apfa hashize iminsi 3 ku wa 13 Nzeri. Urupfu rwe na n'ubu magingo ya ruracyazamo urujijo. Abantu benshi baracyabishidikanyaho. Bamwe bavuga ko yaba yarapfuye, bamwe bavuga ko yaba atarapfuye, abandi bavuga ko ari igikorwa cy'ubwicanyi ufitanye isano n'intambara yo hagati ya East Coast na West Coast mu njyana ya rap. Tupac yakundaga kuvuga ku bukene, ihohoterwa, ivangura, urukundo n'icyizere. Afatwa na benshi nk'uwagize uruhare rukomeye mu gutuma rap ibijwi ry'ababuze kivugira. Wifuza kumenya ibijyanye n'ubuzima bwe bwite, ibihangano bye cyangwa ibivuga ku rupfu rwe? Kora subscribe nze ngutema kandi gace ka kabiri mu buryo burambuye.